ika brene super osmosis ni ada age kra so ordinary say ewura ha na ordinary say to ha offer bibia free akọ pages ha that is oboa ma ya hye nneoma ama asemidika because nipa na oba no o chen dan di bebia wan nneoma yi osmosis say bekwa akọ hye bebia ni kwanse any kwanse ya that's osmosis adwuma pa wo ye say I ka say there that's brother mama che obiem odaroma eno adaminya a lot of reports and I say omo say that's say me na nan ka wa be unsa ampa de dua che da so ho ka be wana ojira mampo sometime ti da sebre obi da sebre mu da sebre machiao ono hima papa bi you know hima so no yonko pa ne Kenya se 1 and 2 ahima ne nyina anti ohima ne de da sebre nya da na ne more oko moves na ka me so guys na me aduma on the 1st of April yes sinabusua pen na eho hini na padara madase be ko kan ya na nka ni pe bi mu ya age ma adwene asi bone ye be ba mampo if ye be 1 2 3 4 5 6 7 8 at ba ko da ifa 8 and a half sinabusua pen was a fie makoma ko 25 ye ba beta na chi we are be jin shire free ho da sebere o se bonsu na bibia ti akọ kama mache meju so over here ubenya Asem na court upon agoji we boko mampon fon we oh yes bibia na me kwaso bibia da na good enema efa nice yes asante mampon be ye good yes e bia meka say asante mampon be ye ye ka asemu anya se ye kase ye se ye kro ye kan de siesiri kro good obi bia o mampon bia timpo ne se mampon ebe ye good asante mampon be fa ne so mapade efra etie ko ya twaka bi bemu a ne aboya ankase ye ho ne atetena ne se ya fa na ye ko ye ni mu ansa tie nya gidie mampon de skafo ho afi oh yes don't come mampon down we ho papa we ko abefa so abeko ni nure wo benkum ni fa the forest no you know who do muzo mo ye guy be at my park in the car see bebe 25 years ni two car that Benz be tell that man for a guy oh yes now almost cinema no cry no nya adwuma ketwa man for that mo ye guy e man for a guy kosi oban awrewo I pay den but so ma me nya dwadini da onti ase se wasore se me to ade wo atifi aba na ne obetia ne se niam a wogya wa na wo ton igya tom asefem amemfa yakọ enkoma ema madwadefo wo kuma se kejetia enu awre wo semu a eto wo mu awre wo semu eto assignment so TV ni so a eje to kuma se kejetia eni e show ni sa ti mutie nko a efiri oba no na basa nipa ne nko machi ya na mo so jeje na wo say se unse kejetia no nipa o dada ene ba no say sa futu ede bia fire service forma yes yapade na eshi but that's not your job wo ho be ko gina wi ansa obi apeso wo ye fast no twene niam ba ko menu yes so wom na de ne be kwa eba so obi apeso wo ye fast no twene niam kakra edifim wa nhwe ye mewie echi no na do wa kwakoto asem so ti ya maybe I make mam wo kwaje bosia e na odi akode udwa wo trese ka betimi akle be se half kra de free jedem but wa nhwe ni ye nsu a no wa kwotwere wan kasa nkwa eti nkwa na wo wa betimi ya pre ajapade no afenti oba wo hwe TV so a kuma se kejetia ye sini fefefe no e na wo honom sa no I think say minim de obeka de bad dem person misusu ni say de hia kese pa say wona won hwere omunya pade gozi enim bank bosia enim abusia enim wan kasa sika de asie a wo de ye adwuma ne kra ne masa ABC basa nti we akoba ne say mama ndi kan de nyame ase say afia say as we speak na ye obia hwere ne kwa that's very very important because all one kwa bibia that they can say what they a bit worrying and it's a issue of Jashishe last year. I think Joy News for Adom News Kokova around June, July or maybe, if I'm correct. They went for same coverage. KJTia, Jashishe says, Emaka, because he Omaimu celebrity
ade enye de bia ye de bi ko enya mfaso I say enya mfaso bi ye den efiri ho se enyemia enti emi nua ko ade a ne kure pa ne say we need to change our attitudes. It's very important. The kure pa no man but efinifre yes ne konam so bi ma eja ne to kumasi kejeti ade yam pentem ebuaten ye beja ide ma empanifo odum judgment no no mo anyo mo hwe mo hwe a omna beto abonte but for security reasons assemble akoni video bi wo ho yenyi ne yetimi awura the strong room of Kumasi Kejetia baby a enfidie ne ayabo CCTV cameras ne nyina ewo no ye wura saa edem wonom am yetimi anya video kakra bi but because for security reasons nti yen show sa video no yen kan enso ewa hanom but empanifo a ehwe Kumasi Kejetia baby a mekika kono sabi empanisi ububa mesumete bube ne tibe 40 a echinjie enim minim sem ohunu baby a mekika kono sad na mo resolve sad no mo resolve because eni kwa se eto aso saa me say for security reasons yen show sa video no obi akoteki advantage of it e de akohamye ma amene mu a edidwa e wodwanim but empanifu a mo hwe Kumasi Kejetia so from KM mayor ebepim empanifu adi Kejetia dwa no ahye wonsa mo hwe sad na mo resolve e was strong room wonom mo hwe na mo resolve oban ya ma amene japade asen ekọ ebi na okay ni okoje bosia ne bosia ne ka say e ba bedu pempensu be gisa aban pesika ne dia kosote ya ma amene kakra ebi okay we betimi aba betimi amba 2000 1005 ebi am ke ni ma okofa yes no over 10,000 20,000 of course Kumasi said Kejetia etwake sewe when himself from November 2011 2021 ebepim na ka say insurance bana ya insure abesi November 2021 ama sa insurance na no ewu from 2021 besi enne ya o man me no e ka say Kumasi Kejetia any insurance it will be bia na japade ahye ho bia ahye kwa ahye free ye ni bibia betindi abo baba to dem say bosumi bia dwarfo on bia eji omusika about 51,000 Ghana cedis for insurance every month dwarfo Kumasi Kejetia nyina sika bosumi eji omu for insurance 51,000 Ghana cedis I think 552 or something bosumi bia for insurance from November 2021 yeah insurance no mudi kai en ewu yele bepim nam no kase dwarfo na so tua for insurance be any insurance cover wow si akwa ye insurance a unya fire service certificate for such a market and everything you quantify enema any ajapade eden e won any other certificate bi o ma unim se na ye kasen Ghana National Fire Service ne krobeta wasantemantemu atred yakwa koma mpelefo ehwe Kumasi Kejetia say Kumasi Kejetia this architecture design no abra no ura asibe ne no ye NSS boss e won no yes sound design design it ama enema bi won ma assista eti pelfofo ne ma ba ku mienu miensa nto akwam na fire service fo nyina so fan generate certificate me fan ko ye insurance from November 2021 bepem ne sa krata ne ready arose makwe so na panel say na afia ka about ensu de ko ba bia jana dumi ye wo fire hydrant e wo Kumasi Kejetia but unim say fire service for do one moment from hose no enwuram because ano na wonum no eno mo ano ne mfa ye tete ye nim say no krede a say Ghana National Fire Service contribution in a building this market no was low like a ban say no man ya market say near ya fire hydrant say saja eto na sensu on ma yemfa water hose no ko twem keke o ne yam pump no num da no enom do water hose no do one mo a enko vote na wonum no wow me say empanifo a eda Kumasi Kejetia ano ori asampan wona keme e hyew sa keme so efa Kumasi Kejetia
heads must roll. And you why you said yes said ya tie dwerefo sika said ko ye insurance from November 2021 be pay money ye nya insurance no and dwerefo ne ma ahye kwa ma me atwa insurance at least asem kese se tumi a menya chitai and the came sika ne kofa de ma dwerefo ya na ana ba sika na eho nyu no yakwa unyehiam etinam no kase oman aba sika sem anyenti no ena kumasi kejeti afesu ne no ya hold one airport taxis kakra bi aka no ya hold one ko no che teaching hospital maternity block na ne esi no enso ya hold one because abesi kasem nye na we so asabeto ena we abeto senka we no ekanya de a ekabe ya asem kase o senka insurance no hold mu a that afam ko Ghana web amenkire ayefo ade bi esi yin Ghana web Pato mami Ghana web se sorry na menchire ahwefo adebo Ghana web Kumasi KJTR market has no insurance cover. Petty traders chairman. Ay. Asem no nyina no ntino. Akwasi wo bibu afaso so na. Mami mau video we Abusua FM Okumaso madaroma ene esa kan sa video. That part video na crowd afaso so mama Abusua FM Okumase. Penia ono ene ye health safety and environment manager Okumase market. Ye bisani dientia be pem ne Kumasi Kejetia insurance anyone wa yentia small kai Dika Akwasi dia bro we Ghana nia waji wani so